Kadar se bolečina vztrajno ponavlja, je to lahko boleče tudi za druge. Voltaren Emulgel prodira globoko v tkivo, lajša bolečino in zmanjša prikrito vnetje. Ko vas bolečina spet zagrabi, Voltaren Emulgel, veselje do gibanja. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom. Technologia powinna zapewniać pełną swobodę, otwierać nowe możliwości, dawać przewagę. I radość z jazdy w każdej sytuacji. Nowe BMW serii 3. Zawsze na prowadzeniu. Mie nu mi-ies niciodată ouăle așa. Sau, hai mamă, stai și tu cu noi la masă, că ai muncit destul. Asta e important de Paște. Daia la Altex, mașina de spălat frontală Whirlpool, capacitate 7 kg, 1400 rotații pe minut și clasă energetică A+++ și reducere de 350 de lei. Este acum la numai 1399 lei, la schimb cu un produs electrocasnic vechi. Whirlpool, sensing the difference. Altex, cel mai mic preț din România. Nắng nóng vây quanh, vị chanh tươi mát, đập tan cơn khát. Sprite, sảng khoái tức thì để tái chế. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Apelurile neașteptate de noapte sunt coșmarul multor bărbați. Ei reacționează cu dârzenie fiecărui apel, deși funcționarea normală poate fi blocată de presiunea cauzată de prostată. În ajutor vine Prostamol 1. Prostamol 1 împiedică mărirea prostatei și ajută la reglarea urinării. Deci apelați la Prostamol 1 pentru ajutor și recâștigați controlul ca un bărbat. Prostamol 1. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Τα συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρίπης μπορούν πραγματικά να σε κρατήσουν πίσω. Ένιωθα ακριβώς το ίδιο νωρίτερα. Δοκίμασε αυτό. Το Panadol Cold and Flu ανακουφίζει αποτελεσματικά από τα ενοχλητικά συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρίπης. Ξαναβρείτε γρήγορα τον καλύτερό σας εαυτό με το νούμερο 1 προϊόν για το κρυολόγημα. Διώξτε το κρυολόγημα. Apollavste τη ζωή. Если ли spreman za najzvrkasti izazov, svi mogu igrati, svi mogu pobijediti. Spin Fighter napuni, zavrti i ispucaj. Zvrkovi zabavniji nego ikad prije. Ostani zadnji koji se vrti. Wow! Svjetleći zvrkovi. To je Spin Fighter. Ispucaj, bori se do kraja i pobjedi. A u prodaji potražite i 3 nova. Saylanan biyanelerden tayarlanan kopya. Gel barista içeri. Uma lenda só podia ser imbatível, implacável no combate à caspa, com uma fragrância única e duradoura. Um shampoo verdadeiramente digno do nome de uma lenda. Legend by CR7. Все А-32 на нашей планете — это фантастика. Благодаря 4 камерам. С искусственным интеллектом фотографии получаются. Просто космос. С Луны свалиться. Беспроводные наушники за Galaxy A32 в подарок. Покупай гаджеты с умом в связном. Махал, не сын, сынище. Вокруг посмотри. Речище течет, деревища растут. А люди человечищи. И чтобы общаться, им нужен не просто безлимитный тариф, а безлимитище! Лимитище! Лимитище! Алло, ты меня слушаешь вообще? Ручище от интернета убрал? Тариф Smart Безлимитище. Безлимитные интернет и звонки на МТС даже в поездках по России всего за 12,90 в сутки. МТС, ты знаешь, что можешь. Răceală, rinită, sinuzită. Nasul iritat poate fi chinuitor. Ialoclin spray nazal ajută la ameliorarea simptomelor asociate stărilor de iritație și inflamație ale mucoasei nazale, cum ar fi uscăciune, secreții nazale excesive și senzație de arsură. Cu acid hialuronic, extract de mușețel și N-acetilcisteină, Ialoclin spray nazal poate fi folosit chiar și pentru perioade îndelungate.
Respiră mai ușor cu Yaloclean Spray Nazal. Mobil, melindungi sepenuh hati. Eferagan chứa 500mg paracetamol tan nhanh trong nước, giúp hấp thu nhanh, làm cơn nhức đầu giảm nhanh, chống chỉ định khi bị bệnh gan nặng, dị ứng với các thành phần của thuốc hay tiền chất paracetamol. Eferagan giảm nhanh cơn nhức đầu, cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu trên da nghiêm trọng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 오늘 어떤 특별함을 찾았나요? Ülés szétrekedés esetén a Dulcolax-szal. Az estebe vett tabletta reggel fejti ki hatását. A Dulcolax cseppeket egyénileg adagolhatod, a kúp pedig gyors megkönnyebbülést hoz. Dulcolax. Érezd jól magad, kívül és belül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.